One was Asantehene or TV so ne banam park so sabnya de ensa wo ne twe Asantehene ba bi entimi nyasa ena me Asantehene ena Asantefo enti nanante se ekoso se nanana na so nti asem wa be ka Asantefo asem aboa wate wo se pacha sa akola fofo bini se na mo se mo ya ye woni chasiri ye nya Asantefo ye woni chim ye ni kroma na otumfo be ka so pesca de sese konfanoche otumfo o renovate konfanoche no akone ho se yampa se Asante etimi $3 million every month. I didn't know my dear. Who come here? The name so tumfo na Afia boate. Asante go do ye tu okroma nyina nya Asante na friba. Kwana kora igbefo. Egu Asante mamu tu galamse. Na na sa wa ye din atena wa ma de we koso de se panyi wutena fie. E man kwada adwe nankan ebu nankare fo e de wo kan wo bi. Mona Gucci. Why you say parachute airlande? Why so tumfo ne kase konfanoche on? Kwasiaba o dry bear Kwasiafuo. Ayarafo ajimifo wo ya Asantehene a kende ne se Mona Gucci woni nam ka chan kwofo se o boy ne prof daddy no Mona Gucci ya hwa Asantefo ma o mawo wo chesi boache wo se dem hwe me ma no wo se dem agban hwe ne ma no we are typical example of Ashanti women yet tetem ma ye nyen wo mo Kwasiafuo adesuo wo pe ba bia Kwasiafuo wa TV3 multimedia e ho ne Kwasiafuo esore kwa adwuma the most stupid person our TV3 eya sa manager ne friend Beatrice Ajimai ne nice na sum okuntu hoji position enti wonim ni use Kwasiaba aboa jimifo ba ne kan me adwuma ma me adwuma Kwasia sewo yanka se ai gbefo pua Efuna wo Mona Gucci wo ya aboa bebere Kwasiaba aigbefo ayi utimi de atade bi akọ Ashanti region, Brown Half region, Greater Accra ne other regions na aka no. Ehin na ofri, ohene ben ana oye ohene. Comment ewo ye comment section no ase ye benya daje akenkan de amount. Na sese ukọ internet kasa homa ne so ntentan kese ne so a trend ba ko a aba ene se meye Asantehene me freedom ne ye comparison. Ahemfu mienu ni ye comparison we se mehene na ye we se mehene na ye eno na ukọ internet kasa homa ne so a eno na trend amanfo ka twen na sere ne abasa ma radio presenter bia no akwakoyi ni kama eno nam so the whole Ashanti kingdom no obi o ya Asantehene bia this is tanatem me no nam so Afia Schwar ka bedi di atema be true short kire se week we ebe super long week ladies and gentlemen Tamuchuku na memfa hwama ne bono embe na bifu ebe konsem ne so no mekanfo Abigail Amoaten ede ama say Abigail oye digital marketing expert Abigail benam digital business so akere okwan ya obefa so aye bi enye sika de agu botom sese digital business na manfo ye enye sika edigu ombotom sika wo papa fa hwehye mu bi na bibia ntumi nwie pay for Abigail number na da o screen ase ho no eno na start +1 wo flyer ne so no ha fa test no friend WhatsApp no beto no boase akere odwumadi ye ni so na bibia tumi adi mu titiru ene mu amu okwasi broni kokokuru ma brochire ebia o ya ba adwuma o ye home care adwuma boss shift adwuma we betimi abe your side job wherever you are wherever you find yourself we betimi control e wo ba bia wo bia fa ne number no ne mbonko boko no website Amoaten na be go online register within phone number na bibia entumi enimu abusia oba internet super highway ntentan kese ne social media highway ni so a obi ebone hena baso ba bi ofiri bia ye yi kire esi akoye noms tituru kura ne Asantefo ne de ene ye nana otumfo se tutu piao osi abonten so sa ne de ne eja wadwa adaje ni puso ma Asantefo no ene nsamane ahodo ne nsema kese na papa yusu de atoso boko ya chia no yesi no de abone bo se yes Asantema ye ne dia na ukọbunu nso ha do mahene nso twetwa lie ene ye na nanso nani abre papa ne osa no ye no ho style bi means anasa no bi eno na down screen so no emma sisi no abaye norms e wo social media ne so Asantefo kanfo mo hene ana domafo nso kanfo mo de me nso am ya chimu ni me nso me kanfo me nana ye oforepani amwatia ha na ye koye ni mu anesa na 2 days ago ni e wo Onua TV so Mona Gucci esu awato ne din bibi
ejejewo ana mpanimfo atrase ana Monaguchi ebisa ne panelists a omaje akonwa ye ebisa omo se trend as se ekoso ma enonam so as fans ni bi create tension between Eyedomahene ene Asantehene entamu no mo fa ne sen na sister ba ko no so ye radio presenter na as a media personality a ye fe no okwawuman PSA Afia Pokua odina kotene edema okwawu FM eno ewapuye mantemi Eastern region asem na meken sister no na oda o screen so na sister no ekoka asemi asem we start ye course wache enti nanante se ekoso se nanana na so nti asem asabio kafrache nanam animu a nanani nkrofo o maso wo fom ye ni krom ha na omo so kwasi ade odika kasati ya wo nti omo twen na se wo asantemamu ye ni ha na nipa bebre kasa ye se ma omo nkwa asante ahimfie ye twa o masuni ade ye ni krom ha chema wuntumi na nsanya okokasa ye se wakasati ya se ni se ye ni krom ha na omo fra na twen na nim enti ne ekoso nanaso na wo fom no omo nte ya na yen twan mo obi nwu ansa ne yakase oni ye frɛ ne yate ho dialogue yi ni se yen kosi nkonwa adan ɛna mi Asantini ɛna Asantefo me bra kwadwo kan asem bi ni kroma na otumfo be ka so opeska de siesie konfanoche sabi o ka frache konfanoche ya media enyo o man ne dia say yampa se Asante etimi ma $3 million every month aden tino mo nkoyo o ma de okofa ba ye nim nkrofo mo wo krom ha kro mo nya Asantefo mo di sika koma papa no ye nim omo a wo mo businesses wo Asantemamu wo mo di sika koma papa no eno ye hwan dia enya Asante godo ye tu okrom ha nyina nya Asante na free ba akonta hwan sa box site yi company ye wa Asantemamu ya o mo say chema wuntumi di enya Asante na sabio kafrache ni nyina kasika ni Asante awo betimi di aye bibi enso mo oba ese yemwa no ama no ahebedwam the whole parliament discuss koye we have businessmen o mo okrom ha o mo discuss koye ye ni ana ne niam abeka port ama graphics mu say ai na niam abeka wo so wontimi nyi so ya Asante so wo sika adenti ne wanyi enti na na se wa ye din atena hwa ma ade we koso ne se panyi wutena fie ema nkwada adwe nanka ebu nankare fo edo ka ho bi na menka so na wa ma o kwan ma o yesa wo na senka ya manwo ne ye ya MPP NDC na ekasa na enkoyi na befre awusua sister ne nsam kakra ne yakotie ede abana ebre sister ne kasa wieye no anya Asantefo bi de na eno na wokọ internet kasa homa no social media highway ni so a sister ye twa bone papa mamamfo no bebre kura no mo ye Asantefo no eni abre ewu sister yesu eni ohwe page bia ye fe no the Asante Nation neni abre papa e call out TV3 any media general ne sister nankasa in particular eja no de o maso agunu so post ye de o screen so ni nyina no ya Asantefo ni bia o se de bi ye ntrase e ma wa sukono ma umfa ye nana wutumfo se tutu enim etwitwi fom ma omu dina tempa papa ene odi enyasem keto na sana sister no so no nsem na ekoso wo internet kasa homa no social media highway ni so nyina no wahu de ekwa amanfo frefre no bona homamu ankasa tie no nam so odi press statement bi eda o screen isu bi no odi abepa chew sa Asante man mu nyina mu fa enche no mu so mu pento kwa Asantefo mu pento kwa yo na sister ye friend Afia Pokua odi na kotene edema okwawu FM eno wapuye mantem the press release abepa chew say Asantefo mu fa enche na no esusumra so wankasa yiye se bia buru ensem ma okeka nyina ye ensem bone a ni nyina no eye ne mfonso no waje atomu nso enti mo hwe nyankopon anim ne bonsam atiko na mo fa enche no na eno nam so Afia Schwar say da bi o de chena enye yi sister ye friend Valentine Afia Schwar wabeso ja no e de egudu so akere so ya Asantehene muntimi na yari your hatred will not do shit. You can hate Ashantes all you can. Young first for Ghana, young cross percentages. Do not send a Asantefo. Young cross celebrities our Ghana, young cross percentages. Do not send a Asantefo or dry bear. Kwasiafuo, Ayarafo, Jimmy Fo, Kwasiafuo ma. Bejina aboate. We are Asantehene. Can you say when I Gucci? When you not catch up for sale, oh boy, ne prof daddy no. Oh boy, ne prof daddy. One was Asantehene or TV so ne banana park so sabnya di ensa one tre. Asantehene baby entimi nyasa. Asantefo ne ave. Ya Asantefo ma wo.
Monaguchi, ya Asantehene ma omawo. Who Tracy Boache. Who said them hear me man? Who said them my grand man? We are typical example of Ashanti women. No one said that we are Obano. Or Sour Park is near the answer one tree. Aha, or tribal no. Or tribal no. What was Asantehene baby, yes, sir. Yet a tim my name. We have so many things. We have so many things. Woof, what it? Kurasini abakai. Wobasa what to work cancer and get na wobasa wo park so. Ye yensa one twa ne amena aduane. Abo dwan Jimmy for Kwasia. Oka no wasesa no. Oka no wasesa no. Be gina ha ena timfua ena oyeye ena nkrofua odi tiosi wo bitirim. Otumfo or renovate konfa no che no akone ho. Such a stupid statement. Or renovate konfa noche. No akone wo ho. No akone. What is so too for the card that konfa noche? Ah? Why is a parachute to Monaguchi? Why is a parachute Erlande? Why also too for the cast konfa noche on? Ne kasi ho. Kwasiaba. Kwasiafuo mienu was aneba. Kwasiafuo mienu because ba kunim answer and ko be train Uma be aboa no. Enko commercial break him. Na TV3 what dey nine go. Sa TV3 one. E nine. It's a radio station of idiots. Stupid people, scalawags. Ena etwe eboku ho. Kwasiafuo adesuo. Wo pe baabi Kwasiafuo wa TV3 multimedia. E ho ne Kwasiafuo esore kwa adwuma. Ope baby Kwasiafuo sorry kwa adwuma TV3 multimedia so me Kwasiafuo the whole station free kwa hwan ona no ebesi cleaner obi aye Kwasia TV3 Kwasiafuo the most stupid person our TV3 eya sa manager ne friend Beatrice Ajimai ne nine hye na sum ne nine okwa nisisi baby aboni oba be sia nisisi ne me fa ni pe Beatrice Ajimai nisisi bubo wiem nine nti frama koni true odwensi so emframa koni true ni true odwensi so oba ni sisi wa ha emframa koni or a very stupid girl Beatrice no or a very stupid or a very foolish woman or a very foolish woman or brain onya asa position na enko ndi Kwasi asem sa or brain onya asa position na ondi Kwasi asem sa na ade bia be kuntru ho agibia no you don't value it. Ade bia be kuntru ho agibia you don't be Asantehene as ma boate wo se pacha sa akola fofo bini say na mo say mo ya ye woni tsasiri ye nya Asantehene ye woni tsim eno na ye nya Asantehene ye o ma be tsim kankan no eno ne ye aboa 2 forma Jimmy fuo na mo na ye Asantehene ye Asantehene Asantehene ba nhye sa shirt na wo di TV so no enko kafum wunu tu se boya ye Asantehene wo Monaguchi atade na wo di pi na Asantehene ba nhye sa o wabasa eti se NPP for so no oso na NPP for the call campaign no wabasa ba akọ oba wo kwa ni wachi pata wo no for we ni mu no for wachi tabe na abekọ akoye surgery wo mu na wachi no for no tabe na abekọ akoye surgery wo no for wachi na mu odu chen medie tabe na abekọ akoyi ukọ konfa no che o mbehi ama wo no for na abobo wachi no wo no for nya bia nka be ha unya nka be yiwa we mo unya se nka be che okoyi ha no mo na uyi ha no wa do srade se preko na wujimi wa do srade se preko e na wujimi menya mo hwio we me baba be catch am so ochina it's gonna be a very long week for TV3 and Monaguchi menya na mo hwe ene sa Beatrice Ajimai na okuntu hoji position enti wonim ni use Kwasiaba aboa Jimmy for ba ne kana me adwuma ma me adwuma Kwasia sewo ne Afia me boss ne o
Ebian so kwase when munisika, that's to start with. Munisika me meeting say yeah say obey program. Na program no. Oh yeah what TV so ni afa radio so ma me twe aboa Beatrice okwasia me ohwa me a me obi a me meeting abeduma mu atwa ka me ne wanum. Wanum ho no ehona na me ne na watwi aboa kwasia. Stop it. Mono no we you know. Na mo adwene topic for discussion o tumfo. Aboa wate aboa mona. Ukro mo hene. Nanim so tumfo na ase aboa wate. Kwasia. Ukro mo hene. Nanim so tumfo na ase. Odran. Adan a me ya Asantehene. Kiama kasa de. Yan kasa ya igbefo. Pua. Ufin wate. Na de chia. Na we asa. Yeah, Asantehene. On money and you crying. We are the money on the land. Kwasiafuo kwara igbefo egu Asantehene mutu galamse. Kwara igbefo egu Asantehene mutu galamse. Kwara igbefo say ye kana nkarefo a o kan aboa wotumfo mutu tax man. Otumfo mutu tax man. Mutu abama otumfo ye adwama Ghana for wonna kwasia. Education would have saved all of you from the stupid problem you are about to be in. Otumfo otia and I just saw because me was 7 accounts and to TikTok where do my hair me was 7 different, in fact maybe I call live with 2 different accounts one James say I'm going to remember. Now you say Johnny Bible be Jimmy. When I go to many one what a boy. Well, many one. What is I gift Beatrice one I know. Almost so many no. Such a stupid woman. Yes. Live number 2. Yeah, when you have money, do what you want. I am live here too. I am live too. So that I'm waiting. Me was 7 TikTok accounts. Because this week is gonna be a very long week for you. It's gonna be a very long week for you. Jantra from you know. Jantra 2 from you know. It's gonna be a very long week for you. Monaguchi, Oma me who fin. Mene ye funu na wo no mene nanum. Ye funu wo monaguchi wo ya boa bebre. Kwasiaba. See, I'm penny. No, no, team for just say, oh, 2 for the way. When you're not mobile one, someone you're not mobile one, see any year, or 2 for the money, mobile one. Me say the whole Ghana, we have only 1 king and chiefs. So, any more will come here. Someone where a king, the only king in Ghana is called Otumfo. We have a king and the chiefs. Put it in your head. You come in where the chief. You come in where the chief. Lawyer Blue Gates. You come in where the chief. Abusia na ensem ni nyina ni medical catch us oye ofiri he wo do 16 regions na he na ofiri abusia ensem wo enti Afia Schwar snega na ensem ni bi ni ha de ekoso na msonfo dam kwasi prince ya dwete ho kakra ye de abre be koso e de na edi sa trend ye chi de be to fom bi aba no nso be fa feeling so mesro so ba no subscribe no share ebusia na tubi akoso ay kesi before e be kra mo amia kono me kan fo charistic company limited in drew friend is amesha ana azaraje capsule so de ama say be infection bacteria si bi abegi ni petua na kenten so ba entrama odepua ema enkan ma wase oba bi nso wo ha edu ni fichi kwachi a oti pains e won na yase ma fidua no buro no so obi atumi to nkan kwaje empanimfo ndure bi zaman capsule si memedure besisi ade sexual weakness be ma otutu ayi nkuma boa low sperm count ya de ababeja so ema sister yi ukomutwu akanchema girlfriend wo de no
mu ahetim keja na ho asane egu fom sisi ya kwaje zaraman capsules so ibi hindi eba mission so eba malaria fever typhoid diabetes so blood pressure ne ade tai kosora eye waduru eno na eduru everyday ahwemu ade atum se eye open do to akofamasi herbal stores bi ebe wan sabe company fundru bi ya fra me dan kwesi prince nyame eya dum adase ne be send ye hye mu makraw